umuntu uzi ko ari hano nagira ikiganza gutya ndatanga haleluya zirindwi. Umusozi wari imbere yawe uhita ukubisa gira winjire muri yego. Nimuzamure ibiganza. Haleluya 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 Mana we. Dusome ibitabo bibiri. Korinto ba kabiri igice cya mbere n'umurongo wa 20. Chapitre 1 verset 20. Tisabanda. Turasoma Daniel. Ituma Imana yo mu ijuru imwizera imuyikundiro kumwana Nebukadineza. Igitabo cya Daniel igice cya kabiri n'umurongo wa 18. Iyo mirongo niyo tuwende uwo wonyine. Daniel chapitre 2 18. Abarundi bakunda igifaransa cyane. Uzugira ngo bavukiye mu Bufaransa bose. Aha. Hamwe n'abakongomani. Daniel 2:18. Kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru ibagirire imbabazi. Ibagirire imbabazi. Ibamenyeshe ayo mabanga. Ayi isubira hasome. Kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru Yako ibagirire imbabazi. Ibagirire imbabazi. Ibamenyesha ayo mabanga. Noko. Kugira ngo Daniel na bagenzi biwe Yego ntibagasezeranywe n'abandi ntibakagesezanywe murambabarira n'abandi banyabwenge b'i Babuloni. Amen. Amen. Abi Korinto bambere ivy'Imana yasezeranye yego uko bingana muri we niho egome riri. Nico gituma ari wadutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ishimishwe natwe. Amen. Ndamukiriza abantu batatu ubabwire ngo uku kwezi ni itariki ibyari byarabaye oya bikomoka ku bantu bigiye kuba ego byose kuko hari Imana data ibishoboye. Ubanda mukiriza abo bantu babwira ayo makuru kuko amakuru ni yego. Ibintu byose ni yego. Giswahili kama ngo ni ndio. Yale ambayo Mungu ameyaandaa yatakuwa ndio. Rusha makofi kwa Mwenyezi Mungu. Mbere ko nishira mu ijambo ry'Imana ibintu byamanutse yagira umuntu upfana undi. Yagira umuntu uvuga ngo ujya mugabo ngo wesha ngo ni gute ngo twafashe n'amabiki murandika ngiye kubaheza ibintu bitandatu bya Daniel umuriro watse. Ibyo bivuyeho amakuru nayanga ibintu bingahe bitandatu bya Daniel. Ibintu bingahe bitandatu bya Daniel. Okay, mbere yuko biganira ntiyagira umuntu ukuzuyaza. Isiraheli yagiye mu bunyage inshuro zitatu. Inshuro ya mbere umwami Yehoyakimu Nebukadinezari atwara n'abanyabwenge bose. Igihugu iyo gifite abanyabwenge kirakomeye. Yego. Umuryango ufite abanyabwenge ugira 6. Nibyo. Ariko mwibuke kuko ejo twavuze ngo ubwenge buvuye ku Mana. Ubwo bwenge iyo buhuye n'ubwo wize ijuru riguheza iki? Urufunguruzo. Riguheza iki? Urufunguruzo. Abarutahanye ejo nibazamura ikiganza. Mwararutahanye. Hari umugabo umwe wanakiriye uyu munsi anjana handi. Jenza mvuga ibintu byose wangiriye neza ndamuvuga ariko wagize nabi nyine sinza muvuge zamurekera uko ngamusengera. Uwo mugabo burya ejo avuye hano ibyiwe none uyu munsi wa none mu gitondo bibayego. Nuba ari hano simuvugani ngo ni runaka ahari muzakunda amateraniro. Abataza baza amateraniro muzamuhomba cyane. Ndatambutse. Inshuro ya kabiri
umugabo witwa Yehoyakini. Hariho Yehoyakimu na Hoyakini. Uwo nawe ajana n'abantu bafite ubukungu bukire, arangije abinjiza i Babuloni. Hasigara umugabo ngo amuheza feva, aramubwira ngo kahapa tulia hapa urebe ibisigaye. Uwo mugabo yitwa Sedekiya. Sedekiya ngo akora amakosa atatu. Ikosa rya mbere ngo araduga, ngo aravuga ngo nawe ngo atangiye guhema. Reka ngubwire, nubona baguhaye kuyobora serire runaka, uzicishe bugufi. Niba kugira chairman w'umudugudu runaka, uzicishe bugufi, kuko waguhaye kuyobora ubwo buchairman ejo yoguha kuyobora ministere ya affaires étrangères. Yego. Nimugere muke tugende. Amina, Amina, oh Amina, usifiwe. Amina, 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 oh Amina, usifiwe. nimuzamure ibikasi. Haleluya. Ngoyama icyakabiri ngo ashora intambara kuri Nebukadinezari. Nebukadinezari yarahawe feva, uburenganzira ngaha mu Burundi yarahayoboye, na Kongo yarayiyoboye. Mu gihe cya Nebukadinezari isi yose niwe wari warahawe iki urufunguzo. None Sedekiya ngo yama yizamura, Imana iramubwira ngo sha ugiye guhura n'ikibazo kubera kwihuta kwa Sedekiya. Umuntu wese wihuta utitonda azagonga ibikuta. Mwabasore mwe niba mushaka kure muzamwitonda, kuko iyo umuntu yitonze atekereza neza. Iyo umuntu yitonze agira meditation. Iyo umuntu yitonze atekereza ibyo apanga n'ibyo agomba gushira ku rutonde, hanyuma ya presenta ashaka kubijana, abantu bakavuga ngo egome ibi bintu ni sawa. Munda mukiza umubwire ngo ibyo ukora uzuritonda. Nimukomere Imana amashimeshi igira komeza. Eka wari utangwa gira umuvuduko. Nebukadinezari ngo baramurashe, ngo amunogora amaso. Namba 2 bamwishiza muri prison. Yafiriye muri prison ndigeze nataha. Kugirirwa neza bakakubwira ngo wowe urasigaye uhawe ibintu, ariko kubera kwihuta no kugirira ubasore benshi ubunyine banogowe amaso kandi bakiyafite kubera kwihuta. Ndagira ngo ngutangarize uyu munsi wa none, egome izigendana n'abantu bagize gute bitoza. Kusa kuko talabanda la umugabo witwa Nehemiya, umusumi Imana ngo imaze kwemera kuko baja mu bunyage. Nehemiya ngo akora ibintu bitatu, ngo akora ku kirimba, ngo arangije gukora ku kirimba, ngo aritonda, ngo arangize kwitonda, ariko agirirwa umugisha wo kuzanirwa amakuru y'iwabo. Nta wundi muntu uzuzana amakuru avuye mu ijuru. Amakuru nduzayabona ngo amanukanye inyenyeri. Uyu mugabo uyu washitse hano n'abakiri na bene data hari uko amakuru twayazanye. Impamvu muhamwakirabi nuko ishengero umuyobozi n'abayobozi b'abasore nibo bicaye hasi baratekereza ngo barangize baravuga ngo duhamagara abagabo. Wa mugabo Hanani ngo yari afite amagambo abiri, ngo yavugaga amakuru y'impamo, ngo akavuga ibyabaye iwabo. Ngo abwira Nehemiya, aramubwira ngo mvisha. Hanani ngo yari umusore, nuhura n'umusore uzi kuvuga amakuru neza azayabwira Nehemiya n'abangabo n'abatanje. Barangiza bakicarira ikibazo. Abarundi bagira ijambo ryiza, Abanyarwanda bavuga ngo no kugihagurukira, ariko baruzi ngo ikibazo iyo kibaye ngo no kukicarira. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo ikibazo kiza cicarirwa. Umva kubwira habe n'Imana ndizikemura ikibazo ihagaze, izikemura ikibazo yicaye. Munda mukiriza umubwire ati yewe itonde, hari umugabo wicaye uhaye ukemura ibibazo byawe. Hinda kure nta munsi Imana irahagurukira ikibazo izikisubiza yicaye. Abantu baze gutekinika batekinika bicaye, abantu baze gupanga pula bapanga bicaye, abantu baze kugera ku gisubizo babipanga bicaye. So nubona umuntu muri mu nama ariko arahaguruka mubwira ngo petit tulia kwanza tupange vitu vizuri. Habe na mariage mufite renyo ya mariage nukwicara, ubonye umuntu ariko arahaguruka mubwira ngo tuza ibintu no kubipanga twicaye. Munda mukiriza umubwira ngo tuza icyakabiri cyane ni bisobanurwa ngo n'umwuka wera.
nababwiye ngo zababwira amagambo atatu niyo zataramiraho. Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Mwuka Wera azana message atarungitswe n'undi mwana w'umuntu bivuye mu bwami bw'ijuru. Mbaye mbisize ndamanutse ku magambo y'Imana ngo arangiza aramubwira ngo iwacu. Reka ngubwire nta muntu utagira iwawe, uzabura ibindi ntukabura iwanyu. Mundamukiriza umubwire ngo ukunda igihugu cy'u Burundi cyane, wongera unagikunde. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana iyumira muri Yesu iramuduha. yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana iyumira muri Yesu iramuduha. Imana iguhaze Ananiya, Imana iguhuze na Ananiya. Uzi kukubwira amakuru y'impa kandi Ananiya nta wundi ni Mwuka Wera. Amanuke yemeze avuge ngo yego ku buzima bwawe. Wa mukobwa wewe utarubaka, ndagutangarije hariho Ananiya waje kandi ni Mwuka Wera. Mubakora mariage nawe uri ku rutonde. Ninde wakubwiye ko abagabo babo bashize? Umuntu ukubesha nuwe uzamubwira ngo ijuru n'amatayo bavuze ngo baracahari. None se Rebeka abantu babonye retare ya Rebeka naho uri koraza n'uwijuru ryavuze ko yitwa nde Isaka. Isaka wawe ashobora kuba yiga mu Bufaransa ariko kubera kudatuza nakasangala latanda aramubwira ngo Nehemiya ngo ijuru rimukorera ibintu bibiri. Icyambere ngo mu gahanga kiwe ngo haba iyindi comporte, ishusho irahinduka. Umwami nawe arabihishurirwa aramubwira ngo peti mambo yamekuwa namna gani? Aramubwira ngo nimesikia habari za kwetu. Reka ngubwire dufite iwacu tukagira ni wacu. Umuntu uzakubwira ngo iwanyu ni habi n'umurozi kimwe na shetani. Kangitsindagire cyane. Hari umuntu ngo nje Burundi wowe edanti turi umurundi, nyokuru umurundi, sokuza wa umurundi, bose n'abarundi. Peti kundi gihugu yafashe imigisha yose, imigisha y'Umwana. Amashi kwa iramuduha. gaya mahoro Gaya mahoro dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi. Isiraheli bagenda gatatu bataha gatatu. Naringiye kuri Nehemiya ngo niwe waje kuza nyuma, uwabanjije atahana ubwoko bwa Isiraheli. Umugabo w'Imana Zorobabeli, wa kabiri Ezra ngo yari afite ubwenge burimo amoko atatu bwo kwandika ibitabo. Yari muri bibliothèque mu bantu bari bazi kwandika. Ezra yarabarimo. Reka nkubwire ushobora gushushanya ukagira ubuntu bw'ubukorikori, warangiza gushushanya ukabona abantu bavuye Amerika kukugurira. Impamvu wisha utabona amahera, ayo maboko yawe sinzi kiyaboshe. Uyu munsi wa none ayo maboko yawe yinjiramo yego ubohora ibintu. Abaho namba tu ushobora gukora ikintu ugakorera umuntu umushinga yarangiza akaguha amahera, nawe muri wa mushinga wakoze bigatuma uvuganirwa. Babaza hariya muri ministere runaka ninde wakoze iyi projet, ati ni Clementine. Muhamagara ze ngatumuha akazi. Peti acha kucheza Peti Keba ari ibintu bimanutse. Nehemiya ngo aza gusubirayo, ngo arangije gusubirayo ngo asanga umugabo witwa Eliashibu ngo wononye ibintu ku kirimba cy'urusengero. Reka nkubwire nujana n'umuntu w'umwonyoni uza wonona ibintu uzamuhunge ni mubi cyane. Konona Nyine Satani kandi yonona aho bantu babikwa ubutunzi bw'Imana. Niho yagiye yinjiza umuti ntiyaja muri karite, yinjiza neza aho babika ubutunzi bw'Imana. Ashira tobi manyana
amwishisayo. Reka nkubwire, wa musore we uraha muri iki gikorane, ni wowe Imana yabonye kuko uri Nehemiya ugomba gukora igikorwa cyo kugira ngo abarundi n'abarundikazi n'aba diaspora bari hanze bazaze bakuronde ngo turashaka ngujya muhungu yitwa Christophe mbabaye ari mutanganoro kuri seti inimero y'inzu ngira ngo ni 24 none papa wiwe yitwa gande gabasha. Reka ndakubarize telefone yitwa Batazira Imana. Ukatawumva telefone iradodoye ninde turamurondera Christophe n'umuhungu wawe EGOME nimbarengo akazi kabonetse tubona ka message peti ingiya mufasi fulani kazi mengi. Reka nkubwire mwirinde kurwara indwara yo kurangara. Amagambo 6 ya Daniel andika Ijambere tigeze yica umubano wiwe n'Imana. Uragira ishari ndi mu kazi yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana ibumbira muri Yesu iramuduha gaya mahoro ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi. ni muzamu sema uzica umubano w'abantu ubona batakugiriye akamaro, ariko umubano wawe n'Imana tuzowisha. Mu ndamo Kristo umubwire ngo reka kwica umubano wawe n'Imana. Nta bantu babanye umubano wabo n'Imana, Imana ngo ibahemuke. Narababwiye ngo mvuka muri interieur yo mu bibogobogo territoire ya fils. Urazi wowe nuwazi nambaye ipataro ibirakindwi umutayera arinduka arambwira ngo Matayo taha wende nyumbani taha mwinyu rekurete pataro yabereka. Number 2 ya Daniel yamenye guwa agaciro izina rya Isiraheli. Nubu mbisubiyemo uzahe agaciro izina ry'igihugu cyawe. Ibindimo kuba n'ubutunzi mutazabona kandi uyu munsi wa none tuzongera kubona. Nimba uri umukongomani hano heshima nchi yako, nimba uri umunyarwanda ha agaciro igihugu cyawe cy'u Rwanda. Nimba uri umubirigi patia heshima yako nchi ya Ubelgiji. Heguri kuri kurasesagura akanwa wabuze ngo hewe ngo jya wowe Burundi ngagendaga muri Tanganyika kuje kubayo. Mumumenye mumwiyake uyo Shetani yakahenda Adamu na Eva tashagirega nabuna kitulabesha no kuterega mutayemere mutakolwe agabatera abatazi igifurero. Yo n'indirimbo y'igifurero pastor yavuze ngo ndirimba igifurero nimumva kiraje ntimumfane nijuru na pastor ari wo murebe nimukomere Imana amashimeshi cyane. Irasigura ngo na magambo ya Adamu ukuntu Imana yamuhaye favor yo kuwabwa ibintu byose kubiyobora ngo arangize arahemuka. Konsekanse dufite uyu munsi wa none problem ituruka kuri Adam. Ndakomeje icyaga 3 cha Daniel andika uyu basika lakate ngo yahaye agaciro abasore bagenzi be Ananiya, Mishaeli na Azariya. Hari umuririmbyi waririmbye neza Ananiya na Mishaeli na Azariya kugira ngo bapfukame bingingira Imana ibayishurira ibyahishwe by'abanyabwenge n'abakonikoni. Nanezero Matayo Ananiya na Mishaeli na Azariya kugira ngo bapfukame bingingira Imana ibayishurira ibyahishwe n'abanyabwenge abakonikoni.
kumenya agaciro kundi. Soprano muha agaciro, tenare muha agaciro, alto muha agaciro, protocole muha agaciro, polisi muha agaciro, nawe wa musirikare major muha agaciro. Ntabwo wabikora wenyine, ntibikunda. Habe n'umukozi ufite mu gikoni muha agaciro, we kumukandagira. Hari umunsi umwe wosanga yarongowe kwa minisitiri, mundamukiriza umubwire ngo hagaciro undi muntu. Ananiya na Mishari na Azariya kugira ngo bapfukame bigingira Imana imuhishurira ibyahishwe abanyabwenge abakonikoni. Irindi rya kane nuko ngo yanze kwiyanduza n'ibyo kurya by'ibwami. Nibi bizatumaza abasore bamwe ngo babaye abatinganye kubera gusa kutamenya agaciro k'igihugu. Afurika ukunda iryoshe, umuntu akaba umutinganye, umuntu w'umusore ngo abe umutinganye. Muraho tubahaye ikaze, ndabishimye. Rega muranga uko muzabyara neza, icuma ndikikabaceho hasika sode pass. Uraho muje, Imana ikugirire neza. Waradutwaye ejo, Imana ibagire. Niko mwamenya makuru ku muriro watse nimukomere Imana bashimeshe cyane. Sika musifuni musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema, tutamusifu tu aliyetoka juu. Shangilieni Mwokozi mwema. Ubutinganyi bwamaze abanyafurika. Reka mbabwire, isi nini, isi ni wowe witegereje. Isi ikeneye igishoro, isi nta wundi gishoro ifite ni wewe. Ariko kubera kutamenya ko kwirinda kwiyanduza n'ibyo kurya. Babwira umwami ngo mufalume, sisi kwa level yenye tuko nayo, aho tuhagaze, aho dukorera, iyo twamenye iturimo, iyo tugendana, umviriza tukubwire, nubwo turi ngaha mu bunyagano, uwo dufite iri kumwe natwe, iyo ndakubwira nahita dukiza mzee, hatufanye mambo yako. Haleluya, haleluya. Da niera gambirira umutima kutaziyandurisha ikintu icyo cyose. Chibwami bituma Imana yo mu ijuru imwizera, igikundiro bituma Imana yo mu ijuru imwizera, igikundiro ku mwami Nebukadineza. Ureke tubanze tureke iyo ndirimbo tuyishingure, tuyishire nko mu gaseke, turayivumbukana mu kandi kanya. Umuriro urasana kuri kw'Imana mu ijuru. Nimwumva amakuru kubara kwanga kwivanga n'ibyo kurya by'ibwami. Imana ngo ibagirira icyizere, ibaheza n'igikundiro ku mwami, ibaha igikundiro ku mwami, apana ku museviri, ku mwami, apana ku mupolisi, ku mwami. Umviriza, apana kuri minisitiri, ku mwami. Mwami, mwami. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera, igikundiro ku mwami Nebukadineza. bituma Imana Igikundiro ku mwami Nebukadineza. ndatanga haleluya zitatu. Imana iguha igikundiro. Zamura ibiganza. Imana iguha igikundiro. Nta hantu uza usaba audience. Ndio. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Nimurekere hano. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera, igikundiro ku mwami Nebukadineza. bituma Imana Imana yo mu Mwana ijuru we imwizera, we igikundiro ku mwami Uganda. Haleluya. Haleluya. Hey! Twerekere hano. Bituma Imana yo mu ijuru Imwizera, igikundiro ku mwami Nebukadineza. bituma Imana Imana yo mu ijuru
uje iburasirazuba igikundiro, iburengerazuba igikundiro, Ndio. iburyo n'ibumoso igikundiro, Ndio. ugiye gukora mariage igikundiro, Ndio. uri mu kazi igikundiro, Ndio. uri twaye imodoka igikundiro, Hallelujah. uri indege igikundiro, Ndio. ugiye Australia igikundiro, Ndio. waronka zahabu igikundiro, Ndio. amadolari igikundiro. Ndio. Zamu masika ayinda nezerewe. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. yeah. Carlos, hala sita Ta. Sila. ntabwo Ntabwo yoroshe. Ntabwo ari inzira yoroshe. Ukurikire Yesu akuyobora inzira n'ibikomeza zorosha. ntabyoroshe mu izina rya Yesu, Ndio. niyoroshe ibikomeye mu izina rya Yesu, nabikuraho mu izina rya Yesu. Nibyorohe Ukuri. nibitubise, Nukuri. nimugire muke vuga ngo nimutubise, turi muri EGOME, wabibasowe tubise, N'izina rya Yesu. tubise. N'izina rya Yesu. Komera Imana bashimishe. Hallelujah. Utembea na Yesu Akuongoze kati ataisisha. Rafiki ya raisi, rafiki ya raisi, utembea na Yesu akuongoza safari mazito atayarahisisha. Yama Imana iramanutse, ndayumvise, numvise impumuro y'Imana, ndayumvise n'ukuri. Yego. Akokisi kota. Yego. Ndayumvise impumuro, ndayumvise impumuro y'Imana. Hallelujah. Nimuvuze induru yawe. Hallelujah. Sijaiona Nyingine siku na jana imetoweka, na na leo Mungu anazijua hitaji zote tunazo. sijaiona Nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Yame nimugera muki Imana ibagura hakika ya Mungu. Sema ibidukurikiye byose nibisigara zogatsinda. Nimwongera mugire kuti sema sijaiona Nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Maua maua yote yote Anayapika na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gara. mbona inyoni nazo ngo azazihinge zigaswe. Umwige muri ngaha n'umusore uri ngaha, hariho kontinere ijuru zateguye ava wewe utarabaho. Amen. Ndagira ngo nkubarire, hariho kontinere nimukira umwigeme y'umugabo irahari afungiye aho nyine, harageze ko imufungura mbwira ngo peti chomoka. Maua yote Anayavika na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gara. uzaba umuvuga butumwa, uzaba umuvuga butumwa mpuzamahanga. Ubyandike ibyo uzabibona. Ayo ni amakuru y'ijoro. Kigira kabiri, muri wowe harimo impano y'inzozi Imana igiye kuyagura. Wandika ibyo bintu uko niko bimeze. Ijambo rya gatatu,
uzagira igikorwa kigeraho ukorana n'abazungu mu biterane, ariko uzakomeza ugira umutima wo kwicisha bugufi no kubaha abashumba bawe, niho uzakomera no gukunda igihugu cyawe. Muri ibyo biterane uzabonamo basiponsa babiri, umugabo w'umuzungu n'umugore we, bafite abana 4, udukobwa 2 n'abahungu 2. Uzababona n'amaso yawe. Maua yote anayavika na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. abantu bataneze bariko bararuka. Sirimwe kandi si kabiri nabonye neza. Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Sirimwe kandi si kabiri nabonye neza. Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Mana sirimwe kandi yego nabonye neza. Mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Ahara marira wahinduye umunezero. Ahara marira wahinduye umunezero. Iyo ahara marira wahinduye umunezero. Yama. Webale mukama yenkolera ko mukisa ofuna mukisa omachano mukiro Ngwino mugisha wamanywa nijoro omukisa gwa sente gold zikubeko, izahabu zikubeho, amadolari akubeho, yego amahera akubeho. Ahara iyo marira wahinduye umunezero. Ahara marira wahinduye umunezero. ahara marira Ahara marira wahinduye umunezero. dutange haleluya zitatu gusa. Haleluya! Haleluya! Ejo ngo nubukwe gabasha. Ejo ngo nubu kandi weekend. Ariko yewe Imana ishima ko yazanye ubukwe. Yewe fata uwo mwicana umubwira ngo wamusore we, iminsi wari umazuri irarangiye. Mubwira ngo fini, mubarire ngo fini. Mubarire na confidence, mubwira ngo fini. Ahara wahinduye umunezero. ahara marira Ahara marira wahinduye umunezero. ahara marira we. Ahara marira wahinduye umunezero. Komera Imana amashimwe yashigira nange. Haleluya! Yego! Hari umuntu wotanga haleluya kwakira ibyiwe. Haleluya! Ahara Iyo marira wahinduye umunezero. ahara marira Ahara marira wahinduye umunezero. nukuri Imana irambwiye ngo ije gusubiza abantu. Niyo. Imana irambwiye ngo iminsi wari umazurira ishize iherezo. Niyo. Ahara Marira wahinduye umunezero. ahara marira Ahara
ngaho twari tugeze kuri nde kuri Daniel imugirite imuhigi kundira kumwami nde Nebukadinezari andika ikindi cha Daniel Chagatara umve ikindi ngo mbere yuko amenya uburemere bw'ibyananiye abanyabwenge n'abarozi n'abapfumu ngo menya password y'Imana ikunda ngo bwira abagenzi be ngo babanze biyeze ntabwo uzamenya iby'ubwami bw'Imana utiyejeje datunganye mundamukiriza umubwire ngo nuzoza kwishengero no kukazi zugenda wiyejeje ni preparation ni kusukula mama barivuge cyane mubivuge cyane baribwira kwiyeza byumvikanye mu Kirundi kujitakasa kuja umetakasika si peut passer Si papi le côté paix. ça là-bas Camine paix. arababwira ngo bapeti tumepata kazi tuditaka uza kubwira iyo ugeze muri ibyo aravuga ngo ningera ku murimo nahawe zawukora nezerewe ngo abapeti bakajipanga pi ariko bamenya password izituma ijuru ngo rimanuka rikahishurira abandi byahishwe abanyabwenge n'abarozi n'abapfumupfumu nakindi nukubanza kugira gute kutengeneza kwiyeza ngo barangize ngo barishara ngo bariyeze ngo bakaomba Mungu ngo binjiye muri verbe dormir vuga ngo dormir niko mwanezero wangu uko nanezerewe naje nimureke dutange haleluya haleluya Imana ngubwira Daniel atamakuru ni igishushanyo cy'inyamaswa yabonye singitindaho gifite ibintu byinshi ngitinzeho ndimuba mugitashe kugira ngo abanyeshuri iyo utinze muri kuru baza basinzira ariko kubasiga mukiryohewe kabareka mugataha mugakomeza gushika muri mukamedita muri najya kurujya musego weore ni sawa nimugera muki ariko ndaho utagira akayoba uyu munsi nubwo ugira estom iraba demob uyu munsi Imana ibaheze na apeti mu izina rya Yesu Kristo hakika nta muntu waba muri ibyishimo hanyuma ngo estom genda kugenda ureka abana b'Imana babe mu mudendezo yame ngiye kurangiza Bibiliya irambwira ngo Imana imwishuriwe Nebukadinezari baramubwira ati uko nyine wabonye ngo abona kabuye Imana data Imana umwana babona kabuye kamanuka ngo karaza ngo kama kahera hasi tisino hera hejuru uri hejuru iwe araza kwitsa gusa yitwa Imana ahera hasi karajanjagura karazamuka ijuru avango komeza usenye reka mbabwira makuru nayaga ni mutuze umugabo witwa Yegome ubu yatangira ibintu mu mizi yatangira ibi mu mizi gira gutyo vuga ngo yahereye mu mizi ka mwakomera Imana bashimeshi umve uga aso yahereye mu mizi ikibazo yo kirangira igiti kugira ngo kidasubira kumbere bazabagira mu mizi ariko iyo wakasa ugasiga imizi kirongera kigashibuka aramubwira ngo peti tuanzie chini kwenye mizizi ngo arakubitagura tipa aramubwira toke kuva umunsi wa none number 1 uhawe akazi uzaba uwa gatatu mu gihugu okay nta interview nta kete yanditse ikikurimo kizaguheshaho wicara besa toke Kakile. nukuvuga ngo kurangara kwawe no kutamenya kugirana ubusabane bw'Imana no kutagacira izina rya Isiraheli no kutagacira igihugu cawe no kutamenya gutuza no kutamenya kwiyeza Imana iziceceka ndikubwire ibishwe hari ibintu bihishwe muri Australia bitegereje makira ko agendayo impamvu uzashikayo ukabikemura nuko uzaba muri zira system zitanu maze kuvuga hasigaye akarindwi nuyikora nitwa Matayo navukiye mu bibogobogo Imana nasenze ntizireba ngo nizuru rinini ndarigira rinini ariko izinganiriza mu bantu bafite izuru rinini Matayo naje ndirimo ariko ureba ukuntu nkundwa n'abantu utankunda gusa ni shetani n'abo bantu gusa batankunda ndakurahiriye ariko ngubwire uko wasa kose uri original ku Mana nimumva makuru ngo bamaze kubwira umwami Daniel kubera kutikunda arababwira ngo tunandugu zangu hapa naba ngo baheze indara arababwira ngo namwe mu ba guverneur peti anatumika mu Kirimba na bengine banatumika wapi mu province reka ngubwire tukikunde Imana ni kugira neza uzibuka umwiganye na kuri college no kuri lise reka ngubwire nimugera muki Imana ibazamura nimongere mugera muki vuga ngo birabaye ndamukiriza umuntu mubwire ngo ibuka wo mwakoranye ibuka nabo mwiganye
mwakomera Imana amashyi menshi. Yego. Izina rya Yesu rirakomeye, rirakomeye, riruta amazina yose yo mwisiwe. Reka ndangize abantu batarara hano. Icyanyuma cya Daniel ngo atanga 6 ku bami bose bayoboye icyo gihe. Nebukadinezari ngo banza kuba demobe aja kurisha umutipe yinjira muri systeme yo gutafuna ibyatsi. Naho Daniel n'abagenzi bakomeza kurya omelette n'agafanta ka citron na watermelon. Reka kubwira muzamugana no mu rusengero mwige no kunezerwa, mwige no kuseka. Umuntu utazuseka uzasaza vuba. Dore ndacafite furushe. Umukobwa umwe nageze i Kigali size ukundana nibagiwe urupeta, arambwira ngo nagukunze uzambera umugabo. Ndabwira ati yewe wihuse cyane, wihuse cyane. Nubu abantu bavanga ariko ngo umuntu washatswe nuko nyine niyo size yarasenze nyine ahura n'uyu. Nawe hari uwawe uri special kuruta ukumeze. Darangije ndangiriza kuri iki kintu cyanyuma. Agira 6 kumwami Nebukadinezari, agira 6 kuri Berushaza, agira 6 dosipe kubami batanu bose agenda ganza kugeza aho bamugirisha bamuta mu gobo rw'intare. Noneho ndi bamenya ko bamushize iwabo. Yesu yitwa ngo n'intare yande y'umuryango wande yaranesheje. Noneho bamushize mu ntare naho bamushize iwabo bagiye mu gakonje. Reka nkubwire rimwe na rimwe ubutayu butubaho naho ari agakonje twagiyemo. Munetse gabarekera hanga mugataha hari ikibazo. Reka ndangize ubutayu bwose si ibibazo, bumwe ni ka vacancy. Jangwa lote sio shida. Unaweza kukutana na jangwa, kumbe jangwa linakupeleka kwenye kwenda kupumzika. Biblia inasema baada ya hapo bingu zikanyorosha mambo. Ko amanutse umuka wo gusengera abantu kana amasaha yageze duma sikasho ferida Kilaki kolonga pima mambo macho ya Bwana yaona ya macho ya Bwana yaona ya ai Shemasi kamata fata ibitabo yame mwamenye makuru ni muhaguruka mushumba gwino